Zaenkrat so še nive. Važno tista bila doma je strah. Ja. Još me slekla, je. Ja, da ima veter, ali kaj. Ja, ja. Veter ima, ja. Zdaj ti gleda, kako so pristajali v Nemčiji v vetru. To so mogli pristati, enostavno se je še dotaknil s kolesi in mu je tako delalo. Se je dotaknil s kolesi in je mogel še enkrat sledeti, ker je bilo. Ja, ja. Ja, na vodi mu pristali zgleda. Te ne. Mater je mehko pristal, tako boš dolgo, ne? Zdaj, da imajo veter kot. Ja, pa smo na tleh, veš? Ja, fejst, ja. Za njih 10 kilometrov smo dol pali. E pa nič vetra, lej, nič vetra. Kaj mi gaš pred njim, več se ni? Ne se nikaj. Ni, ne? Nekaj ti mi uha popipala. Flying Ryanair. Last year, over 90% of our flights arrived on time. We hope you enjoyed yours, and we look forward to welcoming you on board again soon. Ryanair. Low fares,